Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ay! Apay akastoy. Naibatak matlat ang tiigdam ko abaso. Idinto ta saan mat anagalis ti imak. Nay, Senyora Caridad, punta kayo matgayam ti adda dito'y komidor. Si Mang. Ay, nay, adda matgayam na buong abaso dito'y. Ay, mabait lang senyora Tadalo sa hakon, taamangan lumasugat kapay. Amangan matnubong at ti kapapanunot yon kan ni Senyorito Albert. Iso akasta, senyora. Saan si Mang? Kinapudno na. Iso arimwara kiti seled mi kani Amado. Tamawawak unay. Iminumak iti danom. Nasdawak nga rod. Taklat matlatan ana ibatak di baso nga igam ko. Amangan no makaturturog kayo mat ngamin, senyora. Iso adiyo na puutan ana ibatan nyo ti baso. Sapay la kumata kasta nga paiso si Mang. Sapay la kumata sana pumayso ti pagdandanagak. Saan, senyora? Iso nale. Adda nagsardang alugan iti batog. Adda siguro ni Senyorito Albert. Mabitlaan, tain nakkitaan, senyora. Amado, agring ka. Amado. Amado. Apay ka di, Caridad. Anya ti mapaspasamak. Bumangon ka. Karting naskan ama pantay di ospital. Ada ijay ti anak ta. Anya? Apay? Anya ti napasamak kini Albert? Nakaring ka matgayaman, anak ko. Apag iso nanang. Nakariing kayo matgayaman. Nakaluto akon. Mangantayon. Di kan samot ten naturog. Iso ang nagsapa ka anak karing. Saan mat nanang? O ala, agtugaw kayon. Taigawan kayo iti kanan nyo. Agid ang tananak ko. Tamasapa ak mat arumwar. Ha? Sa dino ti papanam nanang? Sa dino pa'y kumangay. Sumra ka kung iti trabaho ka. Tapno matulungan ka nga agur nung iti pag-enroll mo. Ha? Di mo't kayat mo ti makaadal, anak ko. Ngam nanang, saan ka matan nagtrabaho Kasano ko masumrat ka ako nam? Di agsapulak iti trabaho, tapno matulungan ka. Malan, mangankan tapno makarubuhat ako. Amado, ti anak ta. Kung nati doktor nga awan ka no mati grabe adunod na. Isu na lang tanas ka na maobserbaran. Gapo iti pan nakaitugtog na iti manibela ti lugan. Isumat lagayam analaos ti panagdanag ko idirabi. Isumat la adyak makaturog. Gayam, at danda ka sa napasama kiti anak ko. Makitam, Caridad. Nukaano a pinaninuyan? Nukaano ajak nagpungtot iti irurwar na? Isumat ti pan nakapasamak ti kastoy. Makitam dayta? Amado. Isu apat tsak amaawatan mat siguro itan. No apay nga ingatak ni Albert nga anak ta. Amumat siguro itan ti makagapo. Talaga ajak makontak ni Albert Ano attended ti cellphone na. Nakaturog pa yung ataday chay. Naladawak mo't kami na nagriingin. Alas 12 ititingat aldaw. Nakaawig nga ta ni Albert idirabi. Amok analaos ti Bartek na kahit. Nakamaniho nga ta. Ay,
Mangal dawakit din. Takalpasan na. Agrob batak. Mapanganak man ijay balay da. Tay nakpasyaran di gayam ko. Anyat na pasama kaya, Panyero. Nagmaneho ana Bartek. Aday ta, na disgrasya. Anya. Jak nagtagtagari di rabi, asan ang nagawid. Kinuna kini karidad abay bayak. Ang amanyang ay tinapasama. Panyero, di ka unay. Di namot siguro nagayat ang tinapasama kun kuana. Talaga kid di anatangkan ti ulo ni Albert. Oh. Day tanto lang aming kayat nanti matultulog. Iso kayat ko apong ilan ti sangina, tapno agnakam. Ipalagit po manankan ka, Panyero. Panunuta man na imbag no anya terong pengaramidom. Iti kasta, saan ako maro ti parikot? Ti importante ita, mataming ni Albert, ket agimbag gapo iti napagtuna. Naimbang nga orasyon, Nana. Sino ka, Barok? Siyak ni Dan. Gayam ko ni Albert. Ada ka di? Ay na, Barok. Lading hitag. Ngam awan ita dito ni senyorito. Adda ija ospital. Anya? Apay, Nana? Anya tinapasamak ko ni Albert. Apay nga da ija ospital. Na disgrasya idirabi. Na ibang gatilugan na. Ay na. Ay, una yan ay ati kastoy. Nagbanugak laang anak ko. Si kamot namin nanang. Imbagak matangkan ka dito'y kalatan. Siya kung ti makaamu. Ay, anya kalakit din aya. Sa anak pa'y matlang nga inutil tapno jak makatagod, anak. Si ka talaga nanang. Apay nga agisam ka na. Awan nanang. Tenak man pa'y agsukat. Nakalingling utak nga main. Sige lang nang. Ay, anyalakit din ti inak. Makapayat. Nang runa no kasta nga awan ti madlaw ko sa balikan kwa na. Saan akas iti kan labas? Madandanagan akan kwa na. Gaputa sa bali at talaga ti mapaspasama. Pasensya kayo ni Mayak, madam. Nadamag ko ngamin tinapasamak iti gayam ko. Awan na nyaman na. Una yan. Isumot lagayam ajak maawagan ti cellphone na. Ang dagayam mong dakis ang napagteng na. Agoray ka. Malagip ko gayam. Idi inawagak ti anak ko idi kalman. Kuna na nga agpalpalabas iti oras iti balayo. Ha? Adda ka di ijay ti anak ko idi rabi eh. Ijay kayo ka di anak inom? Ni, saan madam? Saan kami ang naginom ijay kini Albert? Agpaiso nga day balay idi kalman. Ngam nalawag pa idi pimanaw. Pamasapol ngamin asumra kakmat iti trabaho. Ha? Day tati agpaiso, madam. At tsindak ko ma. No agenrol ka, anak ko. Anya ti alaam a kurso. Uray vocational laang nanang. Mabalinan day jay. Tinapatag kat ada diploma. Tapno ada ikarit ko nagaplaya kiti trabaho. Sa bagay, gusto day ta, anak. Napatag at talaga dagiti kakasta no sumrek ka iti trabaho. Iso nga roda kayat ko ti makaadal nanang. Iso nga uray marigata na. Basta makaadalak, ayos laang. Amo, mlay ka, anak. Nagagat ka. Nasingpet ka. Kang runaan iti amin. Naanos ka. Iso amamati ak amatunoy mo ti amin nga arapaak mo. Nanang? Iso asapay la kumatag talinaod ti kinasingpet mo, anak ko. Sapay la kuma. Anya ti aramidan ditoy dayja at tao.
Sinarungkaran nati anak ta. Agayom da saan ka di? Apay ka di akasla na dagsan tiriknam kanidan. Gaputa may sa dayta arason. Nuha pa akas laki din di makal ti susik mi iti anak ta. Ha? Agasam, nagsaya at tikid daw ko kenkwana. Saan pa'y ama agrabyado? Gaputa inikak iti dakkel agatad. Ngaman niya tinaramid na. Imbas kag nakit din kini Albert. Nagsimple ti kayat asawan day jay, amado. Napudno ti panakigayom na kani Albert nga anak ta. Ha? Di matkas jay ti kayat ta apakigayoman ti anak ta. Dagitay saan at ilaang kinabaknang ti anak mo, ti gungundawayan na. No di ka ti makigayom kan kwa na itinapudno. Isa pa na kunak, awan ti dakas nga intensyon day di adan iti kasta nga inaramid na. Impanagnak na laang anapudno ti panakigayom na iti anak ta. Di kagdanag, iha. Nakalasatan iti paggad ni Albert. Naskin lang ang maobserbaran tapno masigurado nga awan ti dake sa mapasamak ken Juana. Saan pa nakapot, iha? Agam ko na ti doktor. Sigurado nga iti urayan niya ka nito ket makariingin day jay. Anya kalakit din aya. Awan ti rumbang apagdanagam kunak lang arudan. Kensan kang agap apurang agawid. Urno sampay ti amin anas ken nga si kaswam dita sa kanto agawid, ha? Wen iha. Yawag ko ken kati amin. Di kagdanag. Malaala. Bye. Madlaw anak karo ti panagdanag ti anak ko. Gapoy tinapasamak ka ni Albert. Ket may sa ti pasimudag dayta. Talaga nga agayat ti anak ko. Iti anak ni Amado. Kinapudno na, senyora. Imay dito'y mansyon day jaadan. Sarungkaran na kumakano ni Senyorito Albert. Ngam adamot nga ron iti ospital. Iso matlagayam anapan iti ospital. Nadlaw ko tinalaos sa panagdanag na ni Senyorito Albert. Iso nga amok. Talagaan na singad da nga gayam. Padno dayta, simang. Napanagnagak daytan. Senyora? Alan simang, isaganam ti aming ngayon pa isaganakan ka. Taimatak iti panagsublik iti ospital. Nanang, anya ti mapaspasamakan ka? Apay adi ka agtagtagari. Sa dino ay ati ayan ko. Ha? Nanang, adda ka dito'y balay. Ha? Sino ka? Nanang? Nubalay ko daytoy. Apay nga rod nga da ka ditoy. Dito'y mat ti pagnanaetam? Siyak nilay ka. Siyak ti anak mo. Ha? Anak? Agdagayam anak ko? Siyak day tananang. Siyak nilay ka. Anak-nak. Ayan ti asawa. Ha? No adda anak ko. Rumbang lang arod nga adda asawa. Ayan na ngay ti asawa. Siyaklat tanti agbantay diti ospital, Amado. Nasken ang makainanaka, ta sigurado nga adu tinapatag nga asikaswam inton bikat. Gusto ka, Caridad.
Ado ti agur-uray nga ramidak iti opisina. Sa bali pa iti negosyo nga ibang bangon mi kini Fausto. Wana, mawatak da ita. Iso siyaklatan diti ospital. Saan abali? Tado matdagiti nurse akaduwak nga adda ditoy. No anyaman bilang ti mapasamag, yawag mo adagos kanyak, ha? Wana mado, siyakon ti makaam mo. Alang nga Ruden, tagawid akon. Jak kaya ti masipngatan nga agawid ne. Mayatan ti kasasaad ni Albert, si Mang. Iso na laeng, tadi pa ilan nakapuot. Kasta ka di, senyor. Deta ti agpaiso. Ay, unay matngaminan tinapasamak kan ko, ana. Kaya't ko kumapabasulan iti kasdyan na pagteng na. Hanggang saan? Tamangan no kagura naktumanan ni Caridad. Senyor. Ala, tagi na akon. Masapak inton nila. Sa bali man ang tiyan ni nanang ko. Madanagan nak. Apay nga yakas jay man ang timapaspasamak kan ko, ana. Noong dasla ko mati urnong ko. Talaga nga ipakita iti espesyalista. Tapno maamwak no anya ti sakit na. Talaga nga minamadanagan. Ni nanang dayjay. Mapanak adagos iti silad na. Amangan no anyakit din ti mapaspasamak kan ko, ana. Saan da kadangran? Saan ko mapangasiyo? Saan? Nanang, adaan titoy. Anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Apay akas na kayo matan, nanang. Kaya't nakapatayan! Kaya't nakapatayan! Asino, nanang? Dua talaan mo iti balay. Asino kumaway nagpanggap iti dakas kada kayo? Makaturtulog akon. Ha? Nabambanlugak. Kaya't kundagi na na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Una yan, tinagbambanakan ni Albert nga anak ko. Naimbaglakit din ta saan aggrabe. Dagiti napagtang na. Nagasugan ni Albert nga anak ko. Ang mga makapuotan ni Albert. Pinasayaan. Ayabak, jay nurse. Naimbag nga rod, tana ilawlawag mo matlaki ni Miss Titi Amin, Panyero. Panyero. Ay na. Aglagaw apaman anay bagak iti cellphone tinapasama kini Albert. Kaya't nanti makawid adagos. Idinto ta dapay nasken nga si kaswan na abroad. Kastaya. Panyero. Isuway na'y ayo. Imbaga kasimpahan na pa'y amin. Santo agawid dito'y Pilipinas. Madlaw talaga nga agayat ti anak mo kini Albert. Nagkaubingan na kita anak ta, Panyero. Sigudan nga gamamuda. Isodya kun mas daw, no talaga nga agayat ti anak ko, iti anak mo. Ay, naimbag paykan ka, Panyero. Tawan ti parikot mo iti biyag mo. Maday ta ka manan ako nak, Panyero. Basta aramiden ta ti rumbag. Kaya't patse, ama urnos tumot lang ti amin. So pala ko mga rod, tamatong palday ta, Panyero. Anya ti mariknam, anak ko. Ada ka din sakit. Mabisinak, mama. Anya, ngam, anak, danumlaang ti mabalin mo nga ipaunag. Saan ka pa'y amabalin amangan? Saan abali? Tanakadextrose ka man. Kaya't ko timangan. Albert, pangasim anak ko. Anos kumapailaan. Orayan ta nga ibagati doktor, amabalin kan amangan. Ha? Saan ta kumaalabsingan tibilin na?
Amang anuan niya apay ti mapasamak. Alan anak ko. Ginanamlaang tapno na daras nga agsubli tipiksa. Laika anak, agar mo sartan. Ha? Nanang? Apay akas tati panangkit-kitam kanyak anak ko. Agar mo sartahan ko nak. Nanang, okay ka kadilaan? Katuan mat. Awan mat ti sakit ko. Apay ka di. Kuwang amin nanang. Anya anak ko. Nanang? Anyat na pasamak kan kay dirabi eh. Ha? Awan mo't ti malagip ko. Apay ngamin. Anya ayati na pasama. No kasta, nakapuutan ni Albert. Wan amado, itay parbangon. Kunana amabisin ngambilid ti doktor. Ano makariing? Danumpay lang ti mabalin nga ipaunag na. Kat kumusta ka nun tirik nana? Nga pa di naksungbatan. Nakatkadlaw ang nakapsot ti anak ta. Ado ko matikayat ko nga ibaga, karidad. Ngam saan pa'y laeng? Tama nga no sa bali manin ti pagawatan. Amado. Ngam addan to gundaway, nga ramidag ti amok arupa. Diyos ko. Talaga ajakon ang muno niya ti aramida. Madanagan naklauna yan kaninanang. Anya ti sakit akimpot kan kuana. Apay nga isupay, Diyos ko. Mabutay nagpaya namang panaw kan kuana ngagmaymaysa. Amangan namin no anya ti makasama. Amangan no dadaka sa mapagtana. Kadyak matulungan. Nilaangan na ng tinatda makagapo. No apay akayat ko tiyag sa lukag. No mapukaw kanyak ti inak. Asinon tupay ti pangisagutak iti baligik. Iso pang nga asin, Diyos ko. No anyaman ti kimpat asakit iti ina. Agimbag kumapay. Tapno masubadakpay ti adu a sakripisyo na kanya. Makitam tinagbanagam, Albert? Dan, panghasim. Di na ko masermonan. Diyak kaya tilas ta. Brad, saan ka sermonan? Tawan ti karbangak. Ngam pinalagipan ka iti day di arabi eh. Binilbilin ka. Iso na lang ta di nakimpangag. Linibasan nakpay. Pimanaw ka iti pagpapayak, adi ka nagpakada. Diyak kaya tama sila ti trabaho dan. Gusto adya ko nagpakada. Ngam no nagpakada ka kuma, saan ang napasamak ti aksidente? Takinuyog ka la kuman. Hanya ka lakit din na yan. Napasama ka dami. Agyaman ka lang yan. Tas sa anak ka natay. Makitam ti kasta pa nagsasaong, Brad. Saan ko maakasta? Dan, pustong aminan. Diyak kaya ta napagsaritaan tinapasama. Tikayat ko. Makarwara ko hindi. Panagkunak panyero. Urayan pa'y amakawi di balayo ni Albert. Sakpay nga ipatungpal mo ti plano. Day tama ti pampanunutek. Tanu aramidag itan, amangan no da kami manen kini karidad ti saan nga kinaawatan. Dayta ka tinarigat panyero. Sana bali, takinunam mo ta mabalinan nga agawid ni Albert.
Kastamat ko na ti doktor. Bueno, nasaysayaan nga rod. No maasikaso pa'y nga umuna ti panagawid ni Albert. Sige. Kasta nga ro din ti aramidak Panyero. Jakmat kayat ako maro ti anyaman asosik mi nga agama. Kakaiso na nakapagsarita kami iti naminsan. Kensam laday ta, Panyero. Dakkel ti pamatik. Nga paman nga danton dito'y ni Misty nga anak ko. Sigurado nga agbaliw ton ti ugali ni Albert. Nga ta, Panyero? Kasta ti pamatik, Panyero. Amok adakkel ti maitulong ti anak ko. Tapno mabaliwan ti di mo magustuhan nga ugali ni Albert. Laika anak ko, si kanti makaammo ka dagiti insangput ko Ni, nanang, nagadun dagitoy? Nangalamay ting gatang mo. Ay nakitaggudak anak ko. Katiin da kanya, inggatang kon kadagiti kasapulan dito'y balay. Ha? Ni, apay ajak amo day tananang. Kat no sigod mo't nga aramid ko ti kasta. Saan ka di? Makitang danak no jak mapanagla ko ijay tiyendaan. Nanang? Laika anak, adda ka di parikot. Wah. Kaklaan nga, mga numabanbanog ka mo't itikas tangar aramidam, nanang. Ay na anak ko, sa anak pa'y nga inutil. Saan ko maakasta ti tratong kanyak? Nanang? Malakid din. Simpaan mo dagit insangpet ko. Makaamu kamutan no anya ti iluton. Maragsa ka na, tanakaawit kan dito mansyon, senyorito. Lana si Mang. Apayakas naman ang tiawag mo kanyak. Ha? Ay, pasensya kan baro. Amangan ngamin numangagdak da senyora kan senyor. Oh, Kat, kumusta kan ngay? Anya tinasakit kan ka? Di na kong pagdanagan, nana. Isang harod na pinarawang na kong ti doktor. Tanay yung pagkana ko. Si kamot ngamin barok. Anya ayati ar-aramidam. Aksidente ti amin, nana si Mang. Ala, ibagam nga rod no anya ti kayat mo akanan. Taiso ti isaganak. Aywan gayam. Amangan mo't no adda maiparit akanam. Awan, nana. Iso di nakpagdanagan no may papan iti makan. Talaga gaya masumangpatan ni Misty, Fausto. Wen, Caridad. Kita mo. Dakkel ti pagbaliwan ti amin. No danton dito'y pagilyan ti anak ko. Anya ti kayat mo asawan? San pa'y lagaya man ay bagakan ka ni Panyero Amado? Ti anya, ibagam ko man, Fausto. Di ka nagpalpalikaw pa'y. Intun addan dito'y ti anak ko. Dakkel to ti akmen na iti panagbaliwan ni Albert. Anya? Masigurado ka mapasamak day ta, Caridad. Jak ammo ti sawak, Fausto. Uray po utam timbaga, Caridad. Sigurado day ta. Ket mapunas tun amamimpinsan ti amin aparikotyo may papan ka ni Albert. Nagaduman dagiti mapampanunot ko ita. Kas kumaitian nga, nanang. Tangay ka ba ulak pa'y matlaang timanggad? Kayat ko ti makatulong kan ka. Di mat kasta ti kanayon nga ibagakkan ka. Nanang, umdasan kanyak anakaradkad ka na salunat ka. Si kamat, nagsasao ka. Kas lakit din at kasakit ko. Saan nga iti kasta, nanang? Iso na laan, tadyak kayat amabanbano ka. Kasano ko maamabanno ka? Kat nalagaan matlaang ti trabaho no bilang. Uray pa'y, nanang. Diyak kayat amarigatan ka. Umdasan kanyak ti panagsakripisyom iti 10 kat 6 atawan. Nagturpos ako ni ti high school.
Siyak mo ti mangisakad iti panagkolehyo. Ken, iti pagbiag ta. Makaparagsak ka, anak ko. Nangakam ka. Amom ka di nga ado ti kasadaram asaan da ama panunot ti rigat dagiti naganak kadakwada. Nanang, Isu anagasa ta. Tasi ka tinagbalin nga anak ko, Laika. Pagyam ni ama anak day ka, iti Diyos. Amok nga dapay lang rekrik na Ngam pa nagkunat. Kat dayto yung ti umno akan ito. Tapno kasarita ka, Albert. Papa, Anya ka diya talaga ti aramidam iti biyag mo. Anya ti planom, Albert. Papa, pangakasiya. No sermonan da. Saan kumapay lang ita? Takaano pa'y kuma. Inton may saka na bangkay, kasta ka di. Among papa, no kastamat lang yung taramidan. Nasaysayat la kuman anatayak iti pan naka-aksidente. Aniya. Nagtured ka nga agsaw iti kasta, Albert. Talaga mat papa. Nasaysayat lang yung anatayak kuma. Ngam ti si bibiyagak ngagpaiso. Ngam kastamat anakarkaro asidirenda. Senyora, adda ka di parikot? Mapampanunod ko lang amin si Mang. Nubilang ta na isagmak ni Albert iti panaka-aksidente na. Anya lang atan ti mapasamak kanyak. Ha? Amubat. Dandani natayak idi impas ngay ko ni Albert. Isungarod ang nagmaymay sa laang nga anak mi. Tanapagad ti panagsikog ko. Maawatak da ita, senyora. Iso ang mapampanunod ko ita. Nung napukaw ko ti anak ko, iti pan naka-aksidente na. Amangan na, niipatay kumatdan. Ha? Anya day jay si Ma. Anya tinapasamak, amado. Ako'y ang makapungpungtot ka. Oray la impanalpaak mo tiri daw iti sileg ni Albert. Amado, kasarsarita ka. Anya ti mapaspasamak, kunak. Pangasim karidad. Saan kumapay nga ita? Di nakpay la kasarsarita. Amado, asawa nak. Panag ko nakatrumbang la amaamuak no anya ti mapaspasamak. Naggapo ka iti siled ti anak ta. Kalpasan na, makapungpungtot ka arimwara. Apay ka di. Gaputag lablabasan di anak mo. Amado. Dayta ti bunga tinalabas apa ng kunkonsinter mo ken kuana, karidad. Kita am tinagbanagan na. Natangkan ti ulo na. Awan ti denggan na apulos. Ket kabalan nakpayin asukiran. Di nakpabasulan. No apay anasakit tinakam kan kati anak na. Amado. Ha? Apay adi mo saludsudan iti bakim. Ang mga nusikamat lati makasungbat iti day ta saludsud mo. Ang mga nusikamat lati... Boston! Kasta kamat kata. No awanan ti mairason mo no mapagsantaan ti basol. Agungot kan. Kat day ta ti babalawakan ka, amado. No maidukitan ti nagbasulam. Agungot kan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, himo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Laika, anak. Oh, intimplaan ka iti gatas mo. Ha? Nanang? Nakita ka ngamin nga dapay laeng ditoy. Iso nga intimplaan kan. O, inumumun tanapudot payanak ko. Agyaman nak, nanang.
Anyat aramidam. Apay adi ka pa'y lamaturog. Jak man mo nanang. Kasla dinak mat sarungkaran ni Tugla. Anya? Ay na anak ko. Amangan no adamot pampanunutam. Amangan no adakit dimot parikot mo. Asaan ka makaturog? Awan nanang. Ay naalak ko. Dakes iti salon at tikas dengar aramidam. Iso akasayaatan no aginanakan. Ala, ibuso munday tatinimplak agatas mo. Tamaturog ka. Ay jayon tilugan ni Senyor Amado. Napanan ti amok alalaki. Ay, oo na yun ti kastoy. Kaslaki marumatan ti mapaspasamak iti pamilya pagpapaayak. Apay ngay akastoy matan. Hindi, senyora. Amangan luan na ti mapasamak kan kwa na. Mapanak iti ayan na. Nana si Ma. Ha? Ay, Albert, Barok. Apay arimwar ka iti silid mo. Katne, marigatan ka pa'y laamag na. Ni Mama. Ayan ni Mama. Iso ko mga rutin nakita ni Jesseled dakan ni Papam. Amang naan yan tinapasamak ka ni Mama. Siya kun ti makaamukan kwa na, Barok. Agsublikan ijay silid mo. Tagi na nakakit din. Saan na si Mang? Kaya't ko maamuan na kumusta ni Mama. Kalpasan ti pa nagsubang daken ni Papa. Nakaturugan ni nanang. Kung nana paturugan na. Nang baliktad matan tinapasamak. Isumatan tinakaturog di katrek. Kadag ito'y naglapas nga aldaw. Awan ti sabali ang naglaw ko kaninanang. Naudi day di rabii akaslada kabutan na. Kalpasan na. Di nan malagip dagiti napasamak. Sapay la ko ma. Tagtultuloy ang ti kastoy adyar ni nanang ko, Diyos ko. Sapay la ko mata naging bagan ni nanang. Tapno sa anak mo tan amadandanagan. Ura isulaang ti sagot mo kanyak apo. Jakon kidawan tinarang ay apa nagbiag. Tilaangan kidawakan ka. Kat ti karadkad ti inak. Agtultuloy ko man ti panagimbag na. Kat kanayon kumaana sa lunat. Diyos ko. Panagkunak, saan arumbang ti inaramid mo, Amado? Saan ka kumapimanaw iti balayo? No jak pimanaw, amang ano nakarkaro pa'y tinapasamak, Fausto. Sigurado asaan kami ngagsardeng agsubang kini Caridad. Anya nga mintipuon tinagsinong batan nyo aya. Ipan nakisarita kini Albert. Anya? Jak nagustuhan ti panagsungsungbat kanyak ti anak mi. Isuan nakaungeta. Kalpasan na. Da kamin kini Caridad ti nagpinudot. Ay, kanayon mo't ngamin nga ibagakan ka, Panyero. Sana rumbeng nga idalan mo iti pudot ti ulo. Ti amin abanag. Talaga akid di akong sintidor di asawak. Isuan natangken met ti ulo ni Albert. Mama. Gusto ko man ti panagsangsanit yun. Amang ano niya pa'y ti mapasamak kada kaya. Jak malapdan ti bakit, anak ko. Mama. Apay akas to imatan. Talaga ka di asaanin nga agulimak ti panagdan nami iti amam? Adamat basol ko'y ti napasamak mo. Isa pa ka mananda ka ma. Nadyak ko masinong bata ni ti baribar ni Papa. Saan ko maana kaungat? Saan ko maana pasamak ti kastoy? Isong agkid-kid dawat mo iti dispensar, Mama.
Balay ka anak ko. Nakarupuhat akon. Si Kangay. Nakasukatak mo to, nanang. Ay na. Nakapimpintas ka anak ko. Balasan ka talagan. Nga oray 16 laang titawan mo. Ni nana nga talaga. Kanayon nak na idayaw. Ibagbagak laang ti agpayso. Talaga amot ngamin anak kapimpintas ka. Nakaragrag sakak nga rod tunggal makikita ka. Ngamin naidumduma at talaga ti kinapintas mo. Ado ati-atiwam nga artista anak ko. Unay mo't daytan, nanang. Amang ano, damakangag kada kayo. Nakababain. Ay na anak, saan arumba nga iba inti agpayso? Di magkasta ti kanayon nga ibagakin kaya. Nanang, kasayaatan lata ti agbalin ka anapakumbaba. Kan napudno iti amin abanan. Saan arumba nga ibain mo noan niya ti agpayso? Tandaanam akanayon dayta, ha? jak tumalipatan dayta, nanang. Nan, arakupan ka man anak ko. Una yun ang nagirot ti panagharakot mo kanyak, nanang. Gaputa ipatpatag ka unay-unay, anak. Siya kung timay, tapno'y bagak nga ije balay tinagdiretsuan ni Amado idirabi Caridad. Apay anas ka na si kapay laang timang ibaga, Fausto. Apay, di nakabaulan nga ipakaamo kanyak? Caridad, amamutan nga agpadpada dya sawam. Nang runa no may papan iti kastoy abanag. Jakla kayat ngagpanunot ka iti sabali, ket dumakkel ti parikot. Iswa siya kung ti mangibagbaga iti amin. Amo, Fausto. Kanayon laptan asika ti agpalpalawag para itigayam mo. Caridad. Pudno. Sikudan nga gayam kayo kan ni Fausto. Sakbayan nagamam mo kami. Nga maging ka di ita? Kat si kapay laang ti agpalpalawag para kan kuana? Ulit jakla kayat adumakil ti susik yo. Iso adis nudo nga aramidak daytoy. Takinapudno na. Saan nga mo ni Amado nga imbagakken ka nga ijay balay tinapanan na. Di mo sakit di ka ti panang sarong karkokin ka dito, Brad. Masaysay at langan na pumanawak, no kastamot lang. Di ka man, Dan. Apay ngamin adi ka mo tinagsao. Kan may isa, kaslaki din adda na unag apang panunutan. Saan ka nasabsabali kanyak, Dan? Kaslag kabsatan. Isodyak aglibak. Ha? Nag-walk out man ng tamak idirabi Anya? Day tatagpayso. Nalaos man ng tiladingit ni Mama. Ket, siyak ti makagapo. Albert? Iso ano sa at matay may ka. Tap na dapang yab ka sa kitirik na. Tanodyak may baga dayto eh. Amang ano niya pa iti mapasamak kanya. Agyamanakan ka, Dan. Doon niya Caridad? Amom, oras siyak. Diyak ko makayat, makigayam ti anak ko iti saan mi akapada iti estado iti panagbiag. Ngam gaputa na bayag kayon nga gayam. Kan madlaw ko, apagtalkan na kaunay ni Albert. Iso adyak pakibiyangan ti panagayam yo. Nagyamanak, madam. May salahang ti kidawakan ka, Dan. Di mo apuswan ti anak ko. Ano di kaya ti asawan, madam? Uray saan nga aklunan kanyak ni Albert. Amok, matultulungan na ka maipapan iti pinansyal a banag. Makitam? Madlaw iti langam nga agpayso ti imbagak. Sa bagay, baknang kami. Saan na magsayan ti kinabak ng mi? Gapula ang iti bariya, ama ititatkan ka ti anak ko.
Basta tilaang kita ko. Di mo abuswan. Di kinasingpat ni Albert Kanka. Apay nga inaramid mo tikas Jai Fausto. Apay di mo man lain man kanya. Agtalag ka kanya, panyero. Makatulong day jay tap na mapunas ti anyaman nga atap da. Nang runa ti anak mo. Kasano ko mapasamak day ta? Saan mo man na kaya ta panunutan? Sigurado nga agat atap ni Caridad. Gapo iti ipapanaw mo iji balayo iti rabi. Nang runan di anak mo. Fausto. Kaya't patsyak ang makatulong ti panangibagak nga iji balay tinapanam. Iti kasta, mapunas ti atap daken ka. O, anya tamom. Amangan no pampanunutan da nagdiretsyo ka iti ayan ti babae. Ngem awan ti babae, panyero. Pudno. Ang mamati da ka di ngawan. Idinto tanalawag aday ta tinangrogyan ti amin ariribok iti pamilyayo. Idinaduktalan ni Caridad nga aday kampalay mo. Wah, panyero. Isungay naramid ko tikas jay. Tap numapunas adagos no bilang agat atap damanen ken ka. Anyang di kastoy. Itayak pa niya ang nagsapsapol iti mabalon ko ang masterkan. Awan mo't langan ti masaraka. Mabisinak pa'y kitli. Iturturod pun ti bisin ko. San abali tadandanin pangaldaw. Ipampaminsan kuntol ti mangan. Sayang amin nagmeryenda akpay. Sa akto man ang mangaldaw ito madamdaman. Iso nga anong sakpay lang ti bisin ko. Agbalasi wag man. Barang no da makita ka master ka. Di tabalasi ti kalsada. No syakla amay sa senyora. Madlaw ko anasing patigayam ni Senyorito Albert. Simang. Kan may sa isula ang tinakitak anadeket kan ni Senyorito. Kan amu tayumet. Napili iti gayam ni Senyorito. Amu na dagiti pakisingadan nga. Padno makit di dayta, Simang. Ngam pinalagi paklat ta dayjay adan. Narigatan. Amangan o mapuso. Senyora. Jakmat kaya tamagundawayan ti kinasingpat ti anak ko. Sapay la kumaa. Tasaanen nga ibagan ni Dan kan ni Senyorito ti pannakisarita yung kan kuana. Taamangan no anyapay ti mapasamak no maamuan ni Senyorito ti amin. Ha? Amangan no agsakit tinakam ni Senyorito kada kayo no maamuan na. Ne, ada nagsardeng alugan, Senyora. Mabiitlaan, tayo nakitaan. Kagura na kadipay laeng, Caridad. Pasensya anak lako man idirabi. Diyak nalapdan ti bagi. Ikag kagumagmet. Ngam diyak ko nalapdan ti rignak. Sigud matakasta ka, saan ka di? Manipang. Pangasim, Caridad. Santa ko man nga idukit tinapalabas. Panagkunak ngamin. Isu ti masansan asaan ta apagkinkin na awatan. Gaputa ka na yun alagipan ta tinapalabas. Nabayagan na di apanawan. Nagbabawya kon ti amin. Isu asapay la kumatalipatan tan. Amado. Nakarkaro asaan ta nga kinnaawatan. Nutunggal adda saan ta apag kinnaawatan. Kat idukit mo kanyak tinapalabas. Isu apang nga asim kuma, Caridad. Itanamtan itilipat ti amin. Gaputa na bayagan ang nagbabawyak dahi jay. Barok, di ka kadisumango ang mangaldaw kada mamakan papam? Sa anak pa mabisin na si ma'am. Nga ta?
Anya ti kayo ti asawan? Amangan mat no lumikliklik kalaan, gaputaan mom asim mangpeten ni senyor. Sa anak naglibak kada kayo nana si ma. Jack namin kahit nga daman na narumswa pa ko. Maasyanak ka ni mama. Albert, Isa ano pagdamagan da kayo? Ibagayo latan na sa anak pa ya mapisin. Ala nga rod barok. Sika, ti makaammo. Talaga nga awan gasat ko'y tangantang. Diyak nakasarak iti mabalin ko asumlakan. Isa mapana ko ni tinagsaritaan mi kanina na napagsanarakan. Kagitan kami nga agawin. Ay, minakanan. Kumusta nga tamot na ni tinapanan? Sapay. At aksidente. Inakman kita. Nakakaasimot na gitin aksidente. Mga nod na maitulong ko. Diyos ko, agdan samot ng din eh. Aguray ka. Ninanang! Diyos ko! Ninanang ko dito na ipit! Mamasi yung tatulungan niyo ka matinag! Nanang! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Makitam karidad. Ammo lang arudan ni Albert nga daag. Siyak pa'y tinang paayab kan kwa na kinisimang, ngem saan kano ang mapisin. Nadnadlaw alumikliklik. Nasaysaya atin alumiklik ngam ti kumaro ti amin. Saan ka di, amado? Sa bagay matkit diya. Ipagpagapumla ko man kanyak, amado. Pangasim. Aday talaga yan. Apay kiti na saan. Kaya't kula kumang aglalanglang tayo amangan. Ngem no talaga adi na kaya, jak pilitan. Takas itinakunamon. Narigat man no kumaro ti amin. Agyaman nak, numaawatan nak, amado. Kasla naliday kamutlapta, karidad. Adda ka di parikot. Awan. Di naklatan ikaskaso. Sige, sikati makam mo. Ti importante, saan na dumakkel ti anyaman asaan taan nagkinaawatan. Pangasiyo! Ismalin niyo ko matinag! Gasyan niyo ko maninanag ko! Di abay bayan ninanag ko! Sigalugan ko na! Asikaso niyo tinag! Diyak kaya tamatay tinag! Gasyan niyo tinag! Pangasim, aguli magkako. Saan ang mabalin ti kasta mararamidan? Ninanag ko! Saan da abay bayan ti inang? Iso ang gusto, nis. Bayan nga aramidan dati trabaho da. Diyos ko! Tulungan ko matinag! Pangkasin, Diyos ko! Di mo baybayan ni Nanang! Brad, awan ti sa bali ang makasarita. Iso asigat inawaga. Mawata, Brad. Apay ngamin may pagpagapumlangan iti inam ti amin. Marang magulimod kayo mintan na sa mga pamilya. Kasta mo ta talaga tararamidak, Brad. Ngam tunggal bagbaga anak dama. May palagip amin kanya kabasol na. Brad, ikam iti gundaway ti amam. Dan, araramidak mat dayta. Ngam tsak mat maawatan ti bagik. Kasla dati mga idogdoron kanya. Tapno lagi pag ti amin. Tunggal sermonan mo na bagbaga anak ni Papa. Nagsimple, Brad. Kagurang pay lang ti amam, aging gaita. So, wakas ta. Aging ga di mo punasin ti gura iti barokong mo. Saan mo met ang mapakawan ti amam? Kahit agtali na iti kasta adyar mo. Iso ako na sumon ti gura. Tapno mapakawan mo ti amam. Diyan ka mo, Brad. Ngam talaga na imulan iti isip ko dagiti inaramid na iti.
Aging ka ka. Saan pa'y laang arimuar ni Albert? Iti silid na, si Mang? Saan pa'y laang senyora? Isungarod anang itulod akon iti kanan na ijay itay. Abangan ngamin no mabisinan. Panagkunayo, senyora. Di lang ata kayat amakitan ni senyor? Nalabit akasta. Diyaga mo. Narigat nga minapugtuan no anya ti pampanunutan ita ni Albert. Senyora. No saan lang at akas jay tinapagtang na. Sigurado, pimanaw maninday jaya, gapo itinapasamak. Saan mat siguro, senyora? Madlaw kumat namin kan ni Senyorito Albert, kat kayat na matan tinauli makapanagbiag. Si Mang. Kat mamati ak nga iti mabiit, mapasama kan dayta, senyora. Diyos ko. Anyan tilang ti nakita nga da dito yung ospital. Kuna ti doktor, critical ka no pa lang ti kasasaad na. Diyos ko, pangasim ko ba? Di mo baybayan ni nanang ko. Diyan kaya tamapukaw ti inak. Saan at pa yan nakasagana, Diyos ko? Saan kumapay nga ita? Nanang, pangaasim, lumaban ka. Di nagpampanawan, nanang. Nagasugtinak. Nanang, amo ka mang mangagnak. Iso pangaasim ko ma. Saan ka sumupo? Aramidag ti amin. Tapno agimbag ka, nanang. Basta saan ka kumasumugsuko? Pangaasim. Albert, iho. Siya ko na mismo ti inmay dito'y silid mo. Ta saan ka mat ngamin arong rumuar? Kas lang namin agkakapsutak, mama. Isong adak lang dito'y silid ko. Nga ta, iho. Mama. Amangan mo at nulikliklik am laang ti amama. Saan ka makapaglibak kanya, Albert? Siya, ti inam. Kabisado ka na. Pasensya kan, mama. Diyak la kaya't amapektaran ka manen. Isong aklo na. Likliklikak nagpaiso ti makisarita kan ni Papa. Tapno saan kami manen nagsubang. Albert, anak. Nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti sikat apektado. Gapoy ti saan niya pagkinkin na awatan. Amom, panyero. Tangay si kamot lang tinagkuna asikan ti agpakumbaba. Apay no sikan amismo ti umasidag ka ni Albert. Panyero, Ang mga nubaba ni tikasta nga ramidam ket maalam tong tirik na ti anak mo. Oh, kasla tinilmon kon ti pride ko kas ama. No aramidag ti kasta, panyero. dayta aket no kayat mo. Di ka magkitipilpilitin, panyero. Singasing kula day jay. No daduma ngamin, narigat met no kanayon ka makipinpin na tangken. Jaga mo, panyero. Matikaw ka pala. Kas nakunakon, panyero, singasing lang ti ibagbaga. Saan ka kapilpilitan? Madamdama laang sumingising tong tiinit. Sapay lang kuma. Takagiddan ti sisingising na. Sumayat na ti kasasaad ti inak. Sapay lang kuma tamalabanan na ti paggad asar-sarangatan na ita. Sapay lang kuma. Ta iti dadatan ti lawag ti barong agsapa.
Lumawag mo tan kinamnamak ang makarasak di inak iti pagkat. Diyos ko na. Sabi na ko na. Tadanggam ti karkararag ko kan ka. Diyapon agkidaw iti anyaman. Tilaan pan nakaispal ti inak iti pagkat ti ipagpakaasig kan ka. Mapatgan ko matikid daw ko kan ka. Diyos ko. Ibilang ko kas na idumduma asagot. Anagtaod kan ka. Numalashat ang ti inak ti sasaadan na ita. Kat ikarik. Ipaay ko kan ka ti amin ko. Diyos ko. Pagimbagam laang ni nanay. Masapa karumwar ita, Caridad. Adong amin tinaskan nga si Kaswart. Kasta ka di. Mabiit lang nga rod, tapa isagana kun ka ni si Mang ti Armosara. Saanan, mga anak to ni Diya opisina. Anya? Da kayon tulangan kini Albert ti aglang-lang amangan. Diya kaya ti maladaw. Sige, sika ti makaammo. Ala, tayo nakagdigosen, tapno makapalas akon. Wah. Agsasao nga ta iti pudno ni Amado. Wah, sana rumbang agpanunutak iti dakas. Ikagumaha kapunasan ti anyaman asimkan nga anak. Mama, apa kita amat datang ti makan anak kadasar? Kasladyak mat mabisin, anak ko. Apay kumamot, Mama? Jak mat ammo. Jak maawatan ti bagig. Diretsahin nakman, Mama. Sa balit atapan. Gusto ka di. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Atapon nga dararamidan ni Papa. Iso akasta ka. Gusto ka di. Nagbigdot ka, iho. Mama. Awan di kasta pampanunutag. Iso apang asim anak ko. Saan ta kuman na pagsaritaan pa'y di may papan iti dayta. Nadnadlaw adi mo maiulo ti agtrabaho. Pasensyakan, Fausto. Amumet nga da pampanunutak. Maawatan ka. Apay kidinasan, Panyero. Agyaman at si kati kasosyo kay tida ito yung negosyo. Tano sa bali lang ata. Ang mga nuan yan ti panunutin na. Ang mumata sa anak ang makisososyo iti sabali. Sika lang ti kayat ko business partner ko, Panyero Amado. Panyero. Kan may sa dakal ti panagtalakukan ka. Kan amo, Panyero. I'm in good hands. Agyaman ak iti panagtalik mo kanyak, Panyero. Kan agyaman ak may. Takanayon ang maawatan na kadag iti pagdaldalana. Paano pwede tayo ni Nana Piling? Agkidawak iti tulong kan kuana. Sigurado asaan na ka mapaay. Numaamuan na apara ka ni Nanang tikidawak at tulong. Amin na diti kagayam ni Nanang diti lugar mi. Umasidagak kadakwada. Amo kasanda ka paayon. Numaamuan dati sasaadan ti inak. Kartingak pa'y timag na. Nukurang lata ti makidaw ko at tulong. Umasidagak ka ni Kapitan. Aramidat ti amin. Tapno mapagasak ni Nanang ko. Diyak mabalin abay-bayan ti inak. Albert, ano tararamidam dito? Si Cam. Dakas ka dito umay dito dagos mo? Amo ko saan mo? Umay ka. Umalag ka. Agyaman na, Brad. Amo da ka di balayo, arimuar ka? Saan, Brad?
Anya? Amangan no agungat damanan. Anya nga minti masapol mo kanya. Di ka pala inyawag mo. Dan, kaya't kulat at akasarsarita na. Makalawas nga minan, manipod na uda si narungkaran na kajabalay. Di ka matin nagsubsubli. Ha? Iso at hangay ka ba ilakon tibagik? Siya kunti may ditoy. Makalawas ang tinakalabas. Manipod na aksidente ni Nanang. Makalawas ang tikastoy akasasaad na. Diyos ko. Maupo-upay akong. Mapupukawan tinamnama. Amapat gampay tikid-kidawakan ka. Diyakon amuno ay napinaskan na aramida. Tapno danggan akla ang Diyos ko. Sipod pa idi. May salaang tikid-kidawakan ka. Tilaan salun at tinak. Namapayakas na tinak mamangat. Adakan iti basol ko. Wano basol ti inak. Taapay ada kami ipay ti pakapaspasamakan ti kastoy. No adaman basol mi Diyos ko. Itamot laang. Ikid-kidawak iti pamakawan. Pakawanan na kami. Katsapay lako ba? Kadi na kami baybayan. Nagkapuam, anak ko. Ijaayan ni Dan, mama. Si Kamot Albert. Nagpakada ka kumamot Nagdandaan nagak. Pasensyakan, mama, ha? Amok namin na din ang palubusan nung nagpakada. Isori mo araklatan. Nag-commute ka anapan, Ijay? Kapilitan, mama. Tadapay mo't lang ijitalyar tilugan ko. Iho, no sumarno. Agpakada ka kumakanyak. Diyak kaya takasla ka nakakaasi. Mabalin mo mat abulodan tilugan ko. Mama, di na kon pagtanagan. Kapag lakmat ka, iso asapay la kuma, tamaawatan na. Magmayat yung relax. No kastoy nga awan palikot. Ganda tao. Ang mga nun ni Amado dahita. Mabit lang! Anya lakit din ni Amado. Oh, Papa. Apa ya kasla nakakita ka iti al-anya? Misti, iha. Kamusta kan, Papa? Misti, iha. Apaya di mo man lay baga nga itantisangput mo. Diyan mo kat inton o may alawas pa'y laeng. Naisap sapa, Papa. Kat ingagarak asaanan nga ipakaam mo. Tapno masurpresa ka. Sika talaga. Umay ka, iha. Sumrek ka. Nakaulunay magka, Amado. Adda ka di parikot. Ay, awan. Nabanugak lang iti trabaho. Mas daawak ngamin kada kayo kanya Fausto. Mabalin nyo matimang sweldo iti empleyado. Tapno ison ti mga sikaso iti maipapan iti negosyo. Ngamno apay ada kayo pa'y amismo ti mga asikaso iti amin. Amog maet. Kabarbaro dahi dyan negosyo a binangon mi. Nagsosyo kami. Ti kayat mi, maplantya ti amin. Sakbay nga ipasa mi kadag iti empleyado ti responsibilidad. Amado. Sana nalakat agpataray iti negosyo. Amom dayta. Wan, amok? Matlagayam. Isu ati kayat mi kini Fausto. Pulidon ti amin. Tapno day tantulangan mang supervise ti aramidan mi.
Isumat lagayam makinayat mo mata na nasapsapat ti panagawid mo iha. At dagayam kakuyog mo. Wan papa, kinmaysa, kas itin ako na itayan. Talaga akayat ka sorpresaan. Talaga na sorpresa ak iha. Padyak mo't ninamna mga agawid kan. Ay wan papa, kumusta ni Albert? Awanan ti rumba nga pagdanagam kan ko na iha. Adan ija balay da. Inyawag kumatkan ka saan ka di. Sa bagay, ngamti kayat ko asawan. Is he okay? Amangan mo't no saan pa'y anak ka-recover totally. Saan man, Misty? Mayatan ti kasasad ni Albert. No kayat mo, No, papa. mapanta... Kat pa nga asim. Di mo kumapay ipakpakaam mo ti kaadakon. Ang apay iha. Kayat ko ay sorpresaan ni Albert. Nansakbay na. Asi kasuwag pa'y dagiti pawit dagiti gagayam ko. Kalpasan na, ison ti pa nagpakita kada Albert. Albert, iho, awad ka din ti planom ama kisarita iti amam. Mama, di mo timbagakon kada kayo. Agpalpalam ni isaklay. Patsik nga dapay la tensyon no kasaritak itan ni Papa. Anak. Kan may isa, saan ko mo tinalikliklikan saan ka di? Akit kita kami. Saan na nakasi iti sigod? Akanahin niya daklang iti silid ko nakapupok. Ngam di kay mat agsasao. Kat day tati dilawak, anak ko. Di kagdanag, mama. Ininot mo't lang nga maurnos ti amin. Kidaw ka bay anak kumapay lahan. Pasyak mo't latag disnudo nga agpakumbabakan ni Papa. Sige. Namnamaak day. Nagadundag ito apasarabo, miha. Nagkapo ka dagiti gagayam ko dagiti, Papa. Para ka dagiti pamilyada dito Pilipinas. Naskan a personal nga itulod ko dagita kadagiti nakananad nga address. Anya? Apa no'y pawit mo lang, iha? Saan amabalian, Papa? Inkarik kadakwada a personal nga itulod ko dagita pasarabo da. Isungarot ti aramida. Hanggang mamaga numabanog ka mga iha. Awan ang yaman na, Papa. Tinapatag kat matungpal ko ti kari. Kan manumad laangan ngay dagita. Sika talaga, iha. Saan ka pa'y nagbaliw? Anya ko matirong bang abaliwak ngay, Papa? Awan mahat, saan ka di? Basta siya. No anya ti inkari kadagiti gagayim ko. Isungarot ti aramida. Abmok nga adda dagiti di mo maibagakan ni Senyora. Ngam maibagam kanyak, Albert Barok. Iso anawaya ka amang ibaga. Nana si Ma. Dumdum nga gak, Barok. Jack mapunas ti panagduwa-duwak ken ni Papa. Anya? Jack manam muna na. Ikagkagumak mo talipatan ti napalabas. Ngam Jack maarami. Panagriknakit ka na rin naluklukwan ni Papa ti inak. Barok, kanayon mat nga ibagakkan ka. Adda pa nagbaliw ti tao. Kan maysa, nabayagan day di. Manula ti tawid mo idi. Inam? Pito? Jack pa ikat malagipan. Day tatayan tirigat na, nana si Ma. Pudno nga ubingak pa'y langit eh. Ngam na nakama. Kat naimulay ti isip ko ti amin. Day ta siguro ti makagapo. No apay adyak makalipat. May sa timakunak, Barok. Ikagumaam. Tanumapunas ang tiguram iti amam. Masigurado. Maurnos matan ti amin. Nangruna kada kayo nga agama. Nakawag ka mat panyero. Rabin
At dala kayat ko ayuman ka, may papanitimbang ta negosyo, Panyero. Anya ka ka di Panyero. Adala man ti Rabi. Nginti may papantay lang iti negosyo, ti pampanunutam. Jag lang amin kayat nga dama ko namin ti panlakisosyong kanyag. Una yan day ta Panyero. Damagak man kan ka. Mano ka din ang negosyo timbangon ta. Ada ka din langag mo kanya. Awan matkit di, Panyero. Matlagayan. Awan nga rin tirong nga pagdanaga ang Panyero. Kat no anyaman day ta, ako nam ayuman mo kanya. Inton bigat langan. Agina nakakit din, Panyero Amado. Nanang, among ka di? Dakkel tinaurot kong manipod ka dagiti kalugaran ta. Nagtitinulong da para kan ka. Saan da lang amin ang makasawang kar dito ospital? Gaputawan kamat ngamin itiway. Ngam amin da, nanang. May sa tibilin da kanyak. Ibagak kanukan ka nga at paimbag ka. Labanam ti paggad Tap na makaawid kan. Si uuray dakan ka, nanang. Amom, jay apo ni Nana Viring. Inarakop nakpay. Kunana aday jay nga arakop kat para kan ka. Makapaayat talaga ti apo ni Nana Viring. Saan ka di, nanang? Iso apang nga asim Labanam ti paggad. Katak papigsa ka. Iti kasta, makaawit ka ni lugar tayo. Takailiw da kan dagiti karuba. Panagkunak iha. Saan ta may deliver itangag malam dagiti imet mo apasarabok. Ibagata na nalabit nga damabati at talo wano upat a lugar asan ta madanon itangal daw. Okay lang ang papa. Anya ka kadi? Ibagbagak lang iha. Ang mga no agur-ura yan dagiti pagtedam iti sagot. Saan papa? Saan damat nga mo asim mang puertakon? Iso nga awan tirumbang apagdanagam. Kasta ka di. Katuan mat. Ti pagdanagak papa. Kasanon ti as-asikaswan nyo kini Tito Amado. Kabalan ni Amado day jay iha. Awan tirumbang nga pagdanagam. Sigurado ang mas daaw day jay. Amin, aging gano bigat asaan kayo nga agpakita. Sikakit di mat. Di mo pagdanagan day jay kung naklagarutan. Kan may sa, inyawag kumatan kan kuana itay. Sana ya. Sa bagay? Basta ta importante ita. May tetan dagiti impaw itdakan ka. Tap no matungpal mon ti karim. Anya ayat mapaspasamak ka, Amado. Api akas laborido ka? Nasapa nga nga imawag ni Fausto. Nagpakadangad na kanu asikaswan na itiduang aldaw. Oh, anya ko mati pari ko? Kaslajak nga rod makapagtignay no awan ni Fausto. At na ngamin dagiti kayat ko ayuman kan kwa na. Amado, awan ka di panagdalat mo iti bagim? Talaga ka di nga amin na banag kat masapon nga adda tinasingad agayam mo iti sibay mo? Karidad. Di mo ko matagidaksan ti imbagak. Ngamsipod pa'y idi. Kanayonan nga adda ni Fausto amang bakbak kan ka. Di mo ka di kabaalan ti tumakdar iti bukbukod mo? Unay matan ti kasta pa nagsasaom, Karidad. Kinunak matan. Saan ka kumaamasak-sakitan? Ngam ibagbagak laeng ti pudno. Sigurado ka? Nagpakada ka iti balayo, Brad? Di ka di mamati kanyak, Dan?
Kaya't ko lang tag sigurado, Brad. Ang mga non yan tumanan ti mapasama. Di kagdanan. Awan ti daga sa mapasama. Masikurahan na kaya balay. Isang ay mayak dito dagos mo. Alam na mahal ka saan ka makumikumita, ha? Awan mo tinapatag nga ramidag kita, Albert. Dan. Mabalin ka na kuyugan na. Sa dino? Ijay rancho. Anya? Di mat napalalo ti pungtok ni Papam, idi napantay ijay. Dan, mas makapagpanunot ak iti nasayat no adda ki rancho. Iso akayat ko ti mapanijay. Tapno makaaliwak sayak man. Madamag kumanda ang senyora. Sakbay ang nagamam mo kayo kan ni senyor. Sigod ka din nga agayam da ka ni Don Fausto. Sigudan, Simang. Nagkaubingan da. Tasigod matan nga gamam mo ti pamilyada. Isumat lagayam anapalalo ti kinasingad da. Atiw da pay tay pudno nga agkabsat. Naku namon, Simang. Kinapudno na. Ni Fausto ti makagapo, no apay anagamam mo kami kan ni Amado. Isumatla ti makagapo, no apay anagginusto kami. Ay, kastagayam, senyora. Jak ammo dayta. Takaipas ngay idi ni Senyorito Albert, idi nakastra kakada kayo. Katagyamanak, tanakaanos ka. No oray, nauyungag. Saan met, senyora? Saan la amawatan dagiti kakadwak idi ti pagdaldalanan niyo? Isu nga impagarup daan na uyong kayo. Kat nagiikat dan. Agam, aklo nagsenyora. Medyo marigatan akmutan iti trabaho dito eh. Tani, adamutan edad ko. Agala tayo iti kadwam. Basta di na kami pampanawan, Simang. Sa dino nga minatalaga ti ayan mo, kumpadre. Rumbang ko mga adda ka ditoy. Tapno mayuman ko kan kadag iti binaliwak iti original a plano ta. Anya kalakit din ayan, kumpadre. Imbagak matan, your decision is good as mine. Isuasaan na nanaskan nga dapay di tapanyero. Nagtalakakan ka. Oh, Kapalam da ita. Ket kas iti nakunakon. Doanya man ti binaliwam. Patsyak para iti pagimbagan ti negosyo tada ita. Isungawan tinaskan na pagdanagam. Aprobado kumpadre. makamu ka. Ang ayan mo ka diya talaga. At nalasa si kaswat ko naklagaroten. Sana bali, nagsubliak mo't ladagos dita. Sige, panyero. Urayak ti panagsubli. Ni Tito Amado day chay, Papa? Wen, iha. Damdamagan na no ayan ko. Rumbang kumakano nga da kijay. Tapno mayuman na dagiti binaliwan na aplano mi. Talagasaan kayo pala nagbaliw kin ni Tito Amado? Idi pala kasta kayon, Papa? Amumat no apay, san ka di? Nabayagan nga gayem ti pamilya mi. Nagkaubingan kami kanya Amado. Nadagdagat kami pa'y ngam kadagiti kakabsat mi. Akas matla iti kinadagkat mi kin ni Albert. Idi jak pa'y napan iti abroad, Papa. Mamatiyak nga paman nga kita kayo kani Albert. Agsubli ti sigod akinasingad niyo, iha. Namnamaagmat day ka, Papa? Alang nga rodan, ituloy tan timangan, tapno maitulod tan tinabat-bati a pasarabo, ana ipawitken ka. Sigurado, ano maamuan ni Papam ti kaadata dito eh? Sa bali manen arere, Brad. Oh, Brad, ada ka di parikot? Naunag ti panagsinay mo May palubos lang kumadagit idadakkel ko, Dan. Kaya kahit ko pa'y tagnaglangan dito rancho. Anya? Naul-ulimak dito eh. Adayo iti nagulo asyo, Dan. Adayo iti reribo.
Kang Ronahan iti amin. Adayo ken ni Papa. Albert? Nabanugak mo ta namang gurguray tamak. Gapoy ti bidot na itinapalabas. Ngam tunggal makitkitak ni Mama. May palagip kanyak tinapalalo pa nagladingit na hindi. Kat kalat nga agungar ti guray ti barupong ko para itamak. Albert, kas ka na yung ibagaking ka. Ikagumaam apakawanan ti amam. Tapno mapunas mo't tinapalalo agura. Anak katanam iti parukong mo. Papa, pasensya ka na. Si kan tinagbalin a driver ko ang nag-deliver kadag iti pasarabo. Anya kalakit din aya, iha. Awan ti rumbang ngay kidawam iti pasensya. Maragsa ka na kanang kuyog kan ka. Napayagan nagsinata. Gapo iti kadam iti abroad. Iso apakaragsakak ti kadam itan iti demnak. Si ka talaga, Papa. Aging gaita, saan ka pa yan nagbaliw? Iha, awan ti makagapo, tapno agpaliwan. Nanang, pangaasim. Agring ka kuman. Kailiw ka una yan. Jakun amuno niya ti aramidak. Iso anumang mangagnak. Pangaasim. Agriing kan. Tap na makapagdanata pa'y itinapapaot. Kaya't ko. Diyos ko. Anya ti mapaspasamak iti inak. Ayabak ti nurse. Amang ano anyakit din ti mapasamak ka ni nanang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Albert, saan ta ka di pa nga agawi? Nasurok mo't amay sa nga oras di biyahe. Amangan numarabyan ta. Hindi kag danagdan. Agawit tan. Kasayaatan. Sigurado kami nga agungit manan ni Papang. Tidakas na. Amangan man niya manan ti aramidon na. Jakon kaya't ang maulit tinapasamak idi. At tinangdanan na. Pasensya mo tamak dan. Kasi aminin na talaga ito ugali na. Para kan kuha na. Kwarta lang tinapatay. Albert? Umay ka nga raw dan. Nasayaat mo tayo mawag ka, panyero. Ang muklatan ka, taga sa tipa ka, mamado. Unay ka na yan. Kasla na iliwan ka, unay ka niya ka. Si Kamet, tila sasawam. Oh, anya, kumusta dagiti binaliwam iti original a plano ta? Impatungpal kulatan. Tako namat nga approve kan, panyero. Talaga mo't nga may panyero. Amamukan. Kabisado kung di ka ba alam. Di kapasidad. Iso ang mamatiyak, ano saya, ti pagpanagan ti amin. Aguray ka man gayam, panyero Fausto. Sa dino tinapanamaya? Mamuam to matlang panyero. Katpat yan. Maragsakan ka iti mamuam. Ha? Nga anya, panyero. Ibagam, no anya ti pakaragsaka. Makipaglading itakkan ka, Laika. Agyaman ako ng Flora. Adapay na urur mi atulong para kan ninanang mo. Ipan mi ko maidyo ospital. Ngam kastoy matan tinapasama. Amok nga anya ti marikrik nam Laika. Iso abay am asaranayon da ka. Bayam, tada kami ti makaam mo ang mga sikaso iti lamay ti inam. Agyamanag. Uwin gayam Laika. Kasarsarita da kapitan ti kakabagyan ti driver ang nakadisgrasya iti inam. Ayanda. Kaya't kumatida makasarita.
Naimbag daadakan, anak ko. Nagapom aya. Itay pa lang orayin ka. Awawagan ka ngam di mo matsongsongbatan. Pasensyakan, mama. Nagkapo kami kanida ni Jarancho. Anya? Anak, amumat nga iparit ni papam ti pa nagbibiyahe. Apay aya kay kayat mong aramidan dayta. Pasensyakan, ma. Kam kayat ko ti makaliwaksay. Isa na pa na ki Jarancho. Albert. Kayat ko ti makapagpanunot na imbag. Isa na pa na ki Jay. Kat namnamal ka maawatan na ko, mama. Ala, maawatan ka. Sana bale, tasyakton ti makaammo nga agpalawak iti amam. Saanin anas ken, mama? Baybe andak amang ibagak ken ni papa. Anyat ko na dalay ka. Nang taday ti tulong, Manang Flora. Naamanda kami nang tinapasamak ka ni Nanang. Napalalo ti panagkid daw da iti pamakawan. Laika. Kaya't po kumamadong sa ti kabagyang da. Ngam kasano ang mapasamak da ita. No ultimo isukat at damat lang iti ospital. Gapo iti napasamak na aksidente. Laika. Anya ti planom ita. Awan samat ti kabagyan nyo kaninanang mo. Talagang awan, Manang Flora. Ngamin, da kami naangan kanina ng tinagdang at bibiyag. Laika. Iso adya akong pagbayagan ti panakay masayag ni Nanang. Tad-ada masakitan na amang kitkitay di nakamasayag abang kay na. Anya nga tajay ko na ni Fausto, anapatag pagsaritaan mi. Apay anas ka na paumayan nakpailaan dito'y palayda. Kalpasan ti di na pa nagpakita kanya kiti duang aldaw. Kala tapayaban na dito'y palayda. Tito Amargo, how are you? Misty? Siya meron dito. Kumusta ka? Okay, Marat. Iya. Kaano pa si Mangpet ka? Duang aldaw tinapalabas dito. Anya? Amukon. Isumat laga man nagpakada kanyak ni Papam. Amukon, no anya ti makagapo. Dakpay laing bagakan ka, Panyero. Tayo sungamin tikid daw ni Misty. Siyak tupay, it na sorpresa ak. Ay na, Panyero. Ad-adda pimintas ti anak mo. Sabsabalin ti langa na ita. Naku naman, Panyero. Talaga balasangan ni Misty. Panyero, kasanon ti saritaan ta? Panyero, noon niya titulagan. Rumbang lama tungpal. Ammo ka din ni Misty? Awan ti pare ko titi anak ko. Panagkunat. Kaya't nilang Albert, tinaskan nga alukuyin ta. Panyero. Namnamag nga awan ton ti parikot ka ni Albert, inton madanon ti kanito. Ikagumak nga aramidan day ta, Panyero. Laika. Datalaang yung tinabatbati dito yung Kampo Santo. Manang Flora. Amangan gamin no anya ti mapasamagkan ka. Iso asaan ka pinalawan. Agyaman na, Manang Flora. Kabaalak dito eh. Iso nga uray panawan na kuhan. Sigurado ka? Uwan, Manang. Alana, panawan aklatan. Sige nga, Rod. Innakon. Nanang, ingkar-kararag ko. Amalasatam ko matinapasamakan ka. Ngam napaayak. Impagpakaasik iti Diyos. Adi nakakumapay alangin kanyak.
Apaging maganda ka kuma. Ngam saan tong paltikin daw ko. Nanay. Asinong to pa iti pang isagutak iti baligik no bilang. Awanan. Asino pa itanti kasing naranay ko. Kapinanawan ng matan. Kaya't ko akwestiyonaran ti Diyos. Gapo ka na gito'y mapaspasama kita. Nanang. Ngam tunggal ganda day tangaramidan. Malagip ko nagiti pa magpagam kanya. Asahan karambag na si Daran ti Diyos. Itian niya naman na pagpanagan tibiyot ti tao. Sige! Pigsaan pa iti todo! Iti kasta! Sana madlaw dagiti luang agar arubos itakadagiti matag! Pigsaan pa iti todo! Tabarang mayanag tila dingit anagumok ita iti barukong ko! Pigsaan pa! Unya ka di bagbagam apakasorpresaan to ni Albert nga anak ta, Amado? Caridad, simmang peten ni Misty. Kasta ka di, nga maapay adipay nagpasyar ditoy. Sigun kan kuana, kaya't nasorpresahan ti anak ta. Kaya tagururay tinapintas sa kanito. Amado, anya iti panakunam. Agsinningad matlang at ada Albert kan Misty? Akas ididipay nag-abroad ni Misty? Namnamaag dayta, Caridad. Amado, Kaya't ko amatungpal tinagtulagan mi kini Fausto. Iti kasta, agtalinaed kada tayo ti kinabaknang ti pamilya na tibidad. Laika, kaya't mo ka di ti maisagmak? Flora. Kunak tumot ngamin idikalman nga agkuyog tan nga agawid. Ngam kinayat mo pa lang tinagbati ijay kampusan to. Naimbag ko mano saan ka nagpatudo. Ngam, ay, unay ka na. Amom ka din, anya ti aramidam? Impapas ko lang namin ti. Nagladingit iti sangwanan ti tanam da idinanang ko. Manang Flora. Adaak ditan. Ang kitaam kumamat ah. Di mo kumabaybay-an ti bagim. Malaminag. Ala, mabiit laang. Tadublyak ti ulas mo. Kalpasan na. Ilutuan ka itinapudot asabahaw. Anya ka din ito may bagbagayo kanya mama. Anya ko mati sigurado apakaragsara. Di ka ganat, iho. Maamuam to matlaan. Saan ka interesado, mama? Nga ta, iho? Ore anya pa'y data, mama. Talaga saan ka interesado? Okay, para makitan to. Anya gayam ti masapol mo? Mapana ka di universidad, mama. Inakitaan lagi ti requirements para iti enrollment. Wanyag paysuan niya. Agasam nga ya. Nagdaras analpas ti bakasyon. Panagsasarak to manan. Oray no kastuyak lang, mama. Oray no kanayong ibaga ni papa. Asakit ti ulo ti ipapaay ko kada kayo. May panakil ko nga ibaga. Asaan ko baybayan ti panagadal ko. Makaturpusak. Kas itinay karit kada kayo. Agdalakakan ka, iho. Mabiit lang, taipaalak ka ni si Mang titulbak tilugan ko. Diyak kaya't akas ka lang nakakaasi nga ag-commute, Albert.
Napintas dagiti inayon mo iti negosyo ta, kumpadre. Awan na pulos ti makuna. Talaga asika ti makuna a perfect person no maipapan kadagiti kakastabanag. Adday ta ka manen, Fausto. Di nakman pasablugan? Saan, kumpadre? Apay ko mga aramidak data. Idaydayaw ko lang ti trabaho. Sigurado nga awan ti panakalugi ti negosyo ta. Gaputa hands-on ka ngamin iti amin abanag. Amamunak meten, kumpadre. Awan iti bukabularyok ti balika sa panakalugi. I was born to be a winner. I hate being loser. Talaga, di mo pala nalipatan dahi ta asauma. Ba nagapakaragsakak met, kumpadre? Tatunggal balik semday ta. Amo, kada na pintas nga ibunga na. Laika! Laika! Apay ngay. Di mo't sumungbat ni Laika. Laika! Nakaturog nga ta. Sa bagay. Ang mga na iturog na. Gapo itin patumar ko kwa na nga agas. Husto nga. Tapno makaina na. Pumanamak pa'y lang dito eh. Madamdama akton nga agsubli. Baron no nakariing ton. Maasyanak kan ni Laika. Nagubing anauli na adamang. Katurturpos na lang iti high school. Ngam ulilan. Ay, nakakaasi tinagbanagan na. Katangay na asidagdamat iti daydi inana kada kami. Saan ko nga rod abay-bayan ni Laika? Papa, adala sa rakak agayam ko, ha? Naamon na ngaminan nga da akon. Iso akin undak na. Atakan ka dahi tayo, ha? Imbagak metan. Saan ka nga pupuklatan di tabalay? Agaliwaksay ka. Wan, Papa. Don't worry. Nga maganad ka, iha. Diyan kaya't nga dadakas sa mapasamak ka. Unay kan ayaw, Papa. I can take care of myself. Si siyang ije abroad. Remember? Malala, okay. Adang ditan. Agam sa balay ije abroad. Sa balay mo't dito'y Pinas. Nagraira na giti managdakdakas dito, iha. Oh, come on, Papa. Impagak metan. Di nakapagdanagan. Okay. Sige. Basta ganad ka, ha? Kan awagan na. Wano i-text na. Tapno amo, nganya ti mapaspasamak ka. Okay, Papa. Matumpay. Pagdi na magkayang kadagiti schoolmates ko din napasama kanya. Ultimo kadagiti profesor mi di universidad. Kasta unay ti panangumustada kanya kita nakita da. Sa bagay, mabigbig-big ti pamilya mi. Kapu kadagiti negosyo kan koneksyon ti amak. Iso asigurado adak kala damag. Noda kami ti pamilya mi ang ma-involve iti aksidente. Wala ituuran niya abanan. Tsak pa lang ay tagawi di balay. Masiksikura na kami nagdaki dyan. Kaslapay din sana ko na naragsak nagnanay di dyan. Lumabalin lang ko masumina at langan kadagiti dadakkel ko. Inarangan ko. Ngam saan mo ito mabalin. Ta sigurado sa bali man ti pag adakil natin nagbalasyo ti prenak. Diyos ko, nakadisgrasya ka. Dumsaga ka, Dagos.
Kita tinapatalak. Aday tanti babae. Miss? Miss? Tinasayat, ipan ka lang di ospital. Mabidlaan nga to sa karuhin ka, tapno mailugan ka. Nas ka na maipan kayo di ospital. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay simpa akong dagiti ka sa pulak ang mapanagtrabaho inton rabi. Apag isulaunay. Masikasok eh. Ha? Iti cellphone ko. Ni Albert. Apay nga ta. Ay. Hello, Brad. Brad, paghasim. Umay ka dito ospital. Anya? Apay, Brad. Anya tinapasamak. Apay nga da ka dito ospital. Naaksidente ka manan? Mabalin ka ni Dan. Di ka nagsaludsod. Umay ka pa man dito eh. Sige. Sige, Brad. Umayak, itamot laan. Kaano ti plano ni Misty agpakita kini Albert? Panyero. Jak pa mo, Panyero. Uray siyak nga ron. Kat dagdag-dagat mo tan. Dandanin ti pa nagsasarag. Amang ano ipambarto manin ni Albert ti pa nag-eskwela na. Di nantumot siguro may pambarda ita. Ngamin, asikaswan mo tan ni Misty i-transfer na. Kat iti universidad nga ayan ni Albert ti pagadalan na. Kasta ka di. Nagmayatan ngay. Sinaludsod ko nga rod ka ni Misty. No talaga akayat na ti agadal ejay. Amumatan. Saan aday jay nga universidad ti rumbang asumrekan na. Ang gaputaad da ejay ni Albert. Ijay ka no mati kayat na. Ay, jagman ammo iti anak ko. Adamot dagiti exclusives a pagadalan dito eh. Gam kinay kayat nakit din iti dayjay nga universidad. Agam jaklatan kinontra. Ti importante, maiturpos na ti kurso na. Tapno isunton ti makaamo iti negosyo mi. Kas matla ka ni Misty. Isunto matan ti makaamo kadag iti negosyo mi. Anyang iti ko na ti doktor, Brad. Awan ka naman tirang mga pagdanatag. Sigun pa iti doktor. Tik ano na nga to, aguri ko rin natin makagapo. Iti pan nakapukaw ti puot na. Saan ko mo't napaatalan? Tawan mo ti pagilasinan na napaatalan. Anya? Apay, saan ka asigurado, Brad? Tsaka mo. Siyama mo dyan. Naunag namin ti pampanunuto kita agman manewak, Brad. Kilata nagbalasyo. Imbagata na si putak. Iso nagpreno ka dakos. Kasla napaatalak mo't namin iti panagkunak. Iso tinulungan. Noawan mo't gayam ti dakas ang napasamak ken kuana. Di panawa mo dito yung ospital. Total, tinulungan mo din. Dan, amo masana ka kasta. Ha? Aguray ka man. Aguray ka, Brad. Apay akas talaunay nga ro ti panangmingming mo itirupa na. Am mo kan, Albert. Nabayagan nga agayom ta. Amok tikat asawan ti kasta ajar mo. Sabi ng anak man si Kadan. Basta kuyugan na kumaditoy. Orayin talaga agsubli ti po. Kahit ko lang di makasigurado. At talagang awan ti dagas ang napasamak kyan ko na. No kasta, marabian ka nga agawid, amado. Buen karidad. At ang aminas ka napapanan mi kini Compadre Fausto. Kasta ka di. Gamsa na bale. Ipasigurado ka makaawid ha. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Medyo napatag ngamin di asikaswan mi. Diyak magkayata sana malpas. Amado, ibagamlaangan kanyak ti agpaiso. Karidad. Diritsaan naklaangan. Ang mga no at damot aramidam akalukuan. Kanya ka kani, Karidad. Agtalag ka kanyag. Awan ti dagas nga aramide. Patyan na kuma. Ala, adakan ka dayta.
Si kalang ti makaammo, no anya ti pudno. Nagpayag mo tinita na napanggimatang iti makan. Ken agas. Kita ipailarin mo. Hindi mo talag subli. Nagasog mo nun ti babae. Ayan ko. Ay, miss. Saan ka kumapaya bumangon? Tama nga nun niya ti mapasamak yun ka, ha? Hindi na iggaman. Bastos! Apay, silipat nak. Si ka lang nga doon ti tinulunga. Si kapay tinatangsit. Di ta ka man langan. Tinulungan? Tinulungan na ka nun ay dyan lalaki. Excuse me. Oo, ay so. Oray no maditirik na. Kaya ka gumaaktipin manaw iji balay. Tamay palpalagip kanya day dinanak. Ha? Ospital gayam to'y ayan ko. Oh, apay nga da ka dito eh. Masurunak iti dayja babae. Ha? Nakapuotan? Uwe, kunam lang asino. Awan utang na naimbag anakab. Ha? Oh, ato yung timakan kan agas. Sigan di mangito di tayo na. Kalpasan na. Agsubli ka dito eh. Tapumanaw tan. Manong, pangaasiyo. Awan na pulos ti imot ko a kwarta. Amangan adabayadak dito eh. Amangan no saan dak aparwaran. No saan ka makabayad. Ha? Kasya na ko Manong. Mabalin ka di. Inakla ka sa rita tigayam ko. Tinangyagkin ka dito ospital. Ha? Agsubliak matla dagos. Inaklabit ka sa rita ni Albert. Amangan mat no sa balit tinagawatam iti naibagana, kumpadre. Kumpadre, kabisado ko ni Caridad. Amok no agat atap dayjay wano saan. Iti tinor ti panagsarita na itay. Amok, agdwa-dwa dayjay. Anya? Masiguradok dayta. At dalaki di sa bali nga atapan ng aramidak. Imbagam kadikan kuha ng agkadwata. Natural, tayo sumatek pa iso. Kaya't nga roda sa wanda ita. Mapukpukaw matanti panagtalag ni Caridad kanyak, panyero. Ha? Ang mga no panunutan na payan akalkalubak ti anyaman abaso mo. Wano anyaman nga aramidem akalukuan. Panyero, amumat nga awan ti aramidak. Saan ka kumangagsawi ti kasta? Amok da ita. Ngamsi kan tinag ko na. Kabisado mon, no kasano nga agatap ni Caridad. Saan nga rod nga dayo apagatapan nakmat, panyero. Kunam lang asino. Silipat na ko. Awan mo't gayam ti kwartan. Bay amon, Brad. Nakapanaw talang arudan ijay. Kanimbat yam mo't iti kwarta. Di mo kunain ngagbabawi ka anang tadkin ko ana iti kwarta. Saan iti dayta dan? Tilaan pa kasurunak. Iso ti panang sipat na kanyak. Apa man na nagsubli di puot na. Anya kalakit din aya. Bay amon, kunak lang arudan. Saan ko mo't gayam na disgrasya? Saan ko mga rodarong nga tinulungan? Nalawag ti kinuna ti doktor itay. Tinangato ag rigor na ti makagapo. Kapay anak ko ti puot na. Saan ka tagaputa na padong para? Unay kan aya. Huston, Albert. Sardengam kumanday ta abana. Napanam aya Laika. Pinanawan ka diti balayo itay bigat ta napalalo ti baram. Idi nagsubliak. Impagarup ko no nakaturog ka. Hanggang rimwar ka matgayam. Pasensyakan, Manang Flora. Kaslang amin jak kabaulan tiyag talinaod diti balay. Nakarkaro ang maladingitan nak. Laika. May palagip kanyak ni Nanang.
Talaga akasta. Tanabiit pa'y lang ti pan nakapukaw day dinanang mo. Ngamnas kan agbalin ka anatibgar. Awan ti sabali ang makatulong iti bagim. No saan asikamot laang. Manang Flora. Laglagi pong kumakanayon ti imbagak, ha? Kat no bilang tamasapul mo ti mangsaranay kan ka. At daak ditoy. Da kami kadananang ko. Sangputan kan dito balay, Papa. Ngamawan ka mat. At na kami ninasikaso ni ka ni Amado, iha. Ang di kagdanag. At ako ni tidalang kong agawi. Kasta ka di, Papa? Wan, iha. Nangrabi ka ka din? Wan, Papa. I'm done. Nag-dinner kami, tigayam ko. Naimbag pa itigayam mo. Ta nag-dinner kayo. Agam ni Albert, di ka pala nagpakita ng kagwana. Di kagdanang, Papa. Madanon mat lang data. Kat sigurado ako nga iti panagkita mi kini Albert. Sigurado ang masurpresa. Oray sa dinapaset ti balay ti pangibaw inak iti imatang ko. Maipalagiplat na kanyak tayo dinanang. Amin kami napasat dahi ti abalay. Adalagip na nabati. Nga iso ita tinakaro a pagladlading itak. Diyos ko. Kinid daw ko kan ka. Asapay la kumata di mo pa'y alaan dahi di inak. Ngam apay adinak man lapin at gan. Adda ka di basol ko kan ka. Anas kan nga ikarok. Anya tinagkurangak. Saan ka di nga umdas ti impay ko apang madayaw. Ti inaramid ko a kinaimbag kan kinasayaat. Tapno saan amapatkan ti ar-araraw ko. Anya tinagkurangak, Diyos ko. Taapay asaan anapatgan ti kakaisuna kinidaw ko kan ka. Anya ti basol ko. Amok. Sana rumban nga si Diran ka. Dahil tati insuro dahil dinanang ko. Ngam, tiyak malaptan ti bagit nagdamag. At sapay lakum tamawatan nag. Diyos ko. Ni Albert. Saan pa'y arimuar iti selet na? Nagsapakan anak kasukat, Amado? Imbagak matkan kay di rabi Naskan nga ituloy mi kini kumpadre Fausto ti di minering pas iti rabi. Karidad, pangasim kumamat. Di ka kumamat agatap. Ar-aramidag ti amin para iti pamilya tayo. Para itinarimat ang masakbayan ni Albert daytoy. Pasensya ka na. Diyak lang amin malapdan at ibagik. Unay ka matanaya. Adun natawan tinaglabas. Aging ka kadiita kat adda pa'y ladanag mo? Di nakmat siguro mapabasol, Amado. Ala, adakan ka daita. Ngam isa patak iti batog ko alangit. Nagbabawyakon iti nakaro day di abidot ko. Kat saan ton ama ulit pa'y. Sigurado ka akabaalangon, Laika? Amangan mabignat ka mat. Di nakpagdanagan, Manang Flora. Kabaulakon. Kaya't po ngamin dagsapol iti trabaho.
Nang runa kat pa nag-enroll ton iti kolehyo. Laika, Kaya't ko aton uyan dagiti arapaap ko. Kaya't ko amatungpal dagidiing karik iti day dinanan. amom ading ko, dayawan ka iti kinasaot mo nga agadal. No adala ko mamabalin ko. Tulungan ka. Tamok nga awan ti kanito asayangam. Manang Flora, Iso na laeng, tagpapada tayo mat iti kasasaad iti biyag. Manang, dakna na natulong kanya kar aramidam ita. Ti panang patpatibkar mo iti pakinagam ko. Kat, agyaman nak iti panang saranay mo kanya. Laika, Nabalito kan ti pusom, manang. Da kayo iti pamilyam. Kat pagyamanak unay ti Diyos. Tanagbalin kayo agayam mi iti day dinanang. Tanoawan kayo. Diyak amuno niya tinagbanagak. adda kami laeng dito'y Laika. Tandaan na makanayon dayta. Kat nga anyaman ti masapul mo. Di ka kumaagbabain nga umasidag. Ta si dadaan kami amang ipaay. No lakit di ta adda. Laban mo ka kung amagmag nangaksapsapol iti mabalin ko asumrakan. Ngamawan latamot ti makitak. Maipalagip manan kanyak ti amin. Kastoy matlang ti sitwasyon ko di. Ay, Sanan arumbang apanunutak day di pasamak. Amok. No sa di naman ti ayan ita ni nanang. Tartarabayan nak. Ituloy ko ketin tagsapol iti mabalin ko asumrikan. Oray babaunan ditan. Ti importante kat adda. Di ta ti papanak. Diyak agpilin iti trabaho. Pinapatag kat makastragak. Tapno adda ti panggadak. Kat makaurnungak para iti panagadal ko. Ikagumaak atun uyan amin nga arapaap ko. Kas na ikarik iti day dinana. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.